kuko Man City yarikoze seri y'imikino 12 batsinze umukino umwe gusa. Turakeka ko ari umukino wa Nottingham Forest, ubwo tuba tubaze amarushanwa yose harimo Champions League ndetse na Championnat. So Man City hategerejwe igihe nibura bizagaragara ko yagarutse mu bihe byiza. Natekereje ko iyi match urumva Etihad Stadium wakira equipe ya Everton na itari mu bihe byiza. Natekereza ko ari match yo kuzukiraho bakagaruka batsinda kandi batsinda ibitego byinshi mu buryo buri emphatic. Donc yo Boxing Day ikaba impano ku bafana ba Man City, nibura message ya Guardiola yuko equipe igihari kandi iri mu bihe navuga bigiye kugarukamo byiza nibura. Donc gukomangira umwaka mushya, ariko nabwo ariko byagenze kwizigira. Hari abakinnyi benshi mbere na mbere twese tubona ko Pep Guardiola yagize nk'ushyize mu bihano atakoresheje, harimo aba Kyle Walker, harimo abakinnyi batandukanye nk'aba John Stones batavunitse badafite ikibazo na kimwe, ariko abakinnyi yanze gukoresha kuri uyu mukino. Bigaragara ko nyine imbere muri groupe harimo ikintu kimeze nka crise, abakinnyi batari gutanga umusaruro bakaye batanga muri equipe, kandi bigaragara ko mu by'ukuri ari abakinnyi bakuru bakaye bafasha abandi. Abarimo ba Jack Grealish, harimo umuzamu mukuru Ederson Moraes. Equipe igeraho ivana kuri list umuzamu wa mbere kwizigira, bigaragara ko ibintu bitameze neza. Abo bose n'abakinnyi n'aba Matheus Nunez, n'abakinnyi batavunitse badafite ikibazo Pep Guardiola yasize hanze. Yamanuyemo rero umuzamu Stefano Ortega Moreno, amanuramo Manuel Akanji na Nathaniel Ake. Ku mpande hari Josko Vardiol ndetse na Rico Lewis, Mateo Kovacic, Phil Foden na Bernardo Silva hagati mu kibuga. Savinho, Doku na Haaland bashaka ibitego. Ikipe rero ya Manchester City hakirika ku munota 14 gusa Bernardo Silva atsinda igitego. Abantu bati rwose ibintu biraryoshye. Ntangiye kwigamba kuri social media avuga ni Man City yabigarutse kuri Boxing Day. Umwaka utamwayikizwa n'iki yari assist ya Jeremy Doku na umaze iminsi atari mu bihe byiza, ariko umunya Senegal Iliman Ndiaye yaje kubagombora igitego ku munota wa 36 gusa. Equipe ya Man City itakaza amanota. Penalty yagombaga navuga kubagarura umukino yaje rwose mu minota navuga myiza y'umukino, n'ubundi Haaland ayiterana umuzamu arayifata, Jordan Pickford ayikuramo. 53 habashize iminota 8 cyangwa kabiri gitangiye. Byagomba kubaha imbaraga zikabapusa, byagomba guhita bibapusa cyane bakaba banatsinda ibitego byinshi. Obita Haaland ayiteye rwose yerekana ikirenge ahantu ari buze gushyira umupira. Pickford ahitasimbuka umupira ukura. Indwara ya Man City rero yabaye incurable, yabaye donc yanzu umuti, ni crise totale. Yanzu umuti. Nabonye abasesenguze ejo bundi bavuga ngo equipe ya Man City kwanza n'umutoza, numva ari umutoza wa Liverpool Arne Slot. Ejo bundi nabonye avuga ngo Man City ngabantu batekereza ko ngwiri mu bihengo bibi, ngo ku buryo tukoma gutangira kugira impuhwe Pep Guardiola ntiyavunitse. Ntabwo byarwitwazwa ikipe ya Man City, ahubwo bura Man City baravuga ngo bura Pep hari umwaka agiramo akaba mubi, noneho Pep yabaye mubi, urabona kuntu bari mwiza mu bisanzwe. Iyo abaye mubi biricurika cyane, bwa bwiza bafite ari gutsinda cyane. Iyo abaye mubi biba bibi cyane, mukajya kuva mu kipe ya Bayern kuntu byabaye bibi, ariko baravuga ngo bura batungwe n'ukuntu ashobora guhindura systeme yakinaga akajya mu yindi. Nko kuri Man U wabonye ko kiri systeme aba defense batatu, ubundi ntibiho kuri Guardiola. Bivuze ngo nyine aba yashobewe agashaka guhindura kugira ko yabona intsinzi bikagorana. Kandi buri ndwara afite nko babivugaga, afite ikibazo ku buryo departement ze zose nta nimwe ikora. Uvuga ngo defensivement offensivement ikipe iri hasi cyane, hari amakosa bari gukora abakinnyi bakina inyuma, bano ba Guardiola n'abakinnyi beza ariko urasanga bakora amakosa ya cyana. Hari nka match basinze rwose Bernardo ntiyabitiye kubivuga, aravuga ngo twakoze amakosa ya Mane. Yaravuze ngo twakoze amakosa nk'abana bafite imyaka 15 kugira ngo dutsindwe, nyine batakaje match mu minota mike cyane. Birumvikana ko rero abaje match ku minota 88 navuga ngo bafite abakinnyi bari hasi cyane, noneho urugango runakomeza bafite ikibazo gikomeye cyane cy'umwataka wabo uri muri uniforme zidasanzwe. Uko Haaland amaze imikino 6 atsinze igitego kimwe mu mikino 6. Noneho hasi cyane ngo machine hano arakane ga statistique kavuga ko ngo Erling Haaland n'a marqué que 3 buts lors de ses 13 derniers matchs de PL. Match 16 zeruka yatsinzemo ibitego 3. Ubwo rero hanyuma iyi Man City nayo izindi statistique nabonye, ubwo novuga ngo bamaze gutsindwa muri match 9-0 kamaze gutakaza 6. Novuga ngo mu manota 27 bashoboraga kubona babonye matanga muri Premier League. Noneho mu marushanwa yose twavugaga ya seri ya match 12 zabe 13 mu mikino 13 heruka muri Man City batsinzwemo imikino 9
banganya imikino itatu batsinda umukino umwe wonyine. Tuvugisha ukuri no muri izo match 13 uretse no kuri niyo byaba kuri Everton byaba ari igitangaza. Imikino 13 ugatsindamo ukatsindwa imikino 9 ukanganya 3 ni statistique binjizwa 28 muri iyo mikino. Ibitego 28 mu izamu rya Man City. Bon rero imikino 13 arega abantu babyumve neza niba baranganyije mu mikino 3 n'amanota 3 bakoreye ni n'undi mukino umwe batsinze n'amanota 6 muri 39 amanota 6 muri 39. Mu cyongereza undi babyita ngo ni the twilight of the king. Bashakira ahandi ngo abakinnyi baravunitse Man City narese ni gutaba baravunikisha abakinnyi benshi none ukaza kuri match fedo match wakuyeho umuzamu wa mbere Ederson, wavanyeho Kyle Walker, wavanyeho Matheus Nunes, wavanyeho John Stones, abakinnyi abasini abanza mu kibuga wabicaje apana no kubicaza wanze kubakoresha kuri match ukavuga ugataka ikibazo cy'imvune. Ahubwo icyo bita nyine the twilight of the king. Mujya mureba video zo kuri Natgeo, mureba video z'inyamaswa mu maparike no mu ishyamba. Mujya mubona nk'intare iyo igeze igihe cyo intare n'umwami ishyamba no gutanga irimo gutanga muntu ukuntu yabiteye biteye inuza ibisigaye itinya imparage. Hari igihe nk'imbogo iba yarakubise nk'ihembe ry'umugongo ikayica umugongo noneho nk'amaguru inyuma urutirigongo amaguru inyuma akaba atagikora igendesha amaboko gusa igenda ikuruza ikibuno uwo rero biteye biteye agahinda. So iyo twilight ikipe yose igira igihe cyo kugwa. Reba ikipe ya Jurgen Klopp kuntu yageze igihe tukabona total collapse ukabona yahwereye yarangiye. Ekipe yose ikomeye biyibaho umuti nta wundi rero bigeze ahangaha ni changement radical. Hari abakinnyi bagomba kugenda bagomba gukora icyo bita transfer overhaul. Byaba ngombwa na Pep Guardiola akagenda ko agaragara n'ibitekerezo byashize rwose ikibazo bishize bakimwongerera amasezerano y'imyaka 2. That is unbelievable. Bashobora kurangira bamwirukanye akabatwara salary y'imyaka 2 adakoreye. Bakoragaho inkuru bavuga bati aribaza icyatumye yongera amasezerano ikomereza akagenda bikimeza neza cyane. Hanyuma Everton ikoze ikintu gikomeye cyane kuko inganyije amakipe 3 akomeye banganyije na Arsenal banganyije na Chelsea bananganyije na Man City. Mu by'ukuri Shandash ibijyanye no kunganya abonye amanota 3 mu by'ukuri yagomba gutsinda azi kudefanda cyane kugira ngo atsindwe biba bigoye. Hanyuma kuri Stamford Bridge abantu bo ku kiraro nabo bari biteguye cyane bakira ikipe ya Fulham nayo iba iturutse mu Bwongereza London bakina match rero yabo hakiri kare hari mu masaha ya saa 10 z'umugoroba. Ikipe bakina saa 11 ikipe ya Chelsea Cole Palmer iminota 16 yonyine yari amaze guterekamo igitego abantu bizeye ko bimeze neza cyane ariko biza kurangira umukino bawutakaje. Fulham itsinda Chelsea ibitego 2-1 ikipe ya Chelsea abantu bari biteze ko ikomeza ikitwara neza ikegera Liverpool kubera ko ni ikipe n'ubundi kuva yazana Maresca yagaragaje impinduka ni ikipe imeze neza cyane mu bihe byiza. Abantu baravuga ngo ni uburyo bwo gusunika no kwegera Liverpool ariko n'ubundi gap yiyongereye cyane. Bo batakaje umukino navuga mu minota 10 ya nyuma ibitego bya Harry Wilson na Rodrigo Muniz batsindwa match mu buryo butunguranye ariko hari ibintu nka bitatu navuga kwizigira wenda umuntu yakwigira muri match ya Chelsea n'ikipe ya Fulham. Icyambere iyi Fulham ni ikipe irimo gutesha amanota amakipe akomeye. Bisobanuye ko n'ikipe mu by'ukuri yazamuye urwego ku buryo bukomeye cyane. Ikipe ya Marco Silva igihe amaranye ikipe urebye squad yabo uburyo bagiye baramforsa niba ufite rutayizamu Raul Jimenez urabizi ni mwiza cyane kuva mu bihe bye bya za Wolves bongereyemo aba ba Sasa Lukic n'umukinnyi w'umuhanga cyane no mediateur navuga ufasha ba rutayizamu yavuye muri equipe ya Torino mu gihugu cy'Ubutaliyani ari umwe mu bakinnyi beza cyane muri Serie A. Hanyuma kongeramo n'abasimbura beza cyane ikipe ifite harimo abasore batandukanye. Uyu mwana wavuye muri equipe ya Arsenal Emil Smith Rowe nta nubwo uyu mukino yari yavunitse ariko donc bafite equipe nza ku buryo niyo babura abakinnyi nk'aba beza baba starters nta kibazo equipe igira. Alex Obi we yakoze match idasanzwe yagize uruhare kabisa kugira ngo atsinde passe ni gitangaza uyu munyanigeria Iwobi kuva muri equipe ya Arsenal yazamuye ibintu akora muri Fulham ariko ntabanzemo muri Super Eagles ya Nigeria cyane akuze match yakoze
mani igitego cya mbere basinze bishyura yakoze tekon idasanzwe ka Pedro tukamwitambitse arawusunika wegeza imbere atanga pasi kwa Robinson batanga pasi batsinda igitego Iwobe muri Super Eagles yabaza nyamona Victor Osimhen woroshye ariko arakina Barukman uzi ikindi kintu Marco Silva yakoze cyane